Turabasuhuje mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru tugenda tubagezaho. Nyuma y'uko M23 ifashe agace ka Kasika, ejo nibwo twababwiye yuko M23 yafashe aka gace ikubise ingabo z'u Burundi zasaga naho zakarwanyeho, dore ko FARDC ndetse na Wazalendo bo bakuyemo akabo karenge bakigendera. Ubu noneho amakuru ahari, M23 yakajije umurego irimo irerekeza Mwenga Centre. Gufatwa kwa Mwenga Centre no gufatwa kwa Uvira, byose turabafitiye, tugiye kwabwira operation zose uko ziteguye. Hagatonga turi buze no kureba n'ibyo M23 yatangaje kubijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, byose turaza kubigarukaho. Hagatonga Wazalendo na FARDC bahuye n'akaga gakomeye muri Kibati, byose na makuru tubafitiye. Bana rero natwe birasaba iki? Birasaba yuko ukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ukazajya ubana natwe, ukarayikinga, ukajya muri comment ukatubwira icyo wifuza yuko twakuganiriraho cyangwa se icyo ubona twakosora, ndetse ukanashima niba ubona ibintu byose bimeze neza. Reka rero tudatinze tugaruke. Ku munsi w'ejo nibwo twabagejejeho inkuru yuko igice bita Kasika ndetse na Kamituga bisa naho byavuyemo, FARDC yavuye muri ibyo bice, ndetse na Wazalendo ntago arimo kurwana kugira ngo bagumane ibyo bice. Tubwira yuko gufatwa kwa Kasika ni mu birometero 25 hagati ya Kasika na Mwenga Centre, na hano byegeranye. Tubona ko M23 yafashe aka gace ka Kasika birimo kuyiha amahirwe yo kugera Mwenga Centre, kandi kugera Mwenga Centre birimo biratanga andi mahirwe yo kugera Uvira mu buryo bworoshye cyane. Ubu noneho ikintu gihari, ikintu kirimo kuvugwa, M23 yabangiye ingata, irimo yirukankana Abarundi, yirukankana Wazalendo, yirukankana AFC M23, yirukankana FARDC murambabarira, ibirukankana kugira ngo bagende bave muri Mwenga Centre, hanyuma iyifate bakomeze batorome ahandi. Abakurikirana hafi y'iby'intambara bavuga yuko kuba mu Mwenga yafatwa byaha M23 amahirwe menshi yo kwigarurira umujyi wa Uvira. Uyu ni umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu bikaba rero byitezwe ko Mwenga Centre ishobora gufatwa mu masaha make cyane, dore ko yaba iyi Mwenga, yaba Kamituga, FARDC zamaze gushiramo na Wazalendo. Amakuru rero ahari aravuga ko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo harimo araturuka amakuru yemeza ko abarwanyi b'umutwe wa FC M23 bakomeje kwagura icyerekezo cy'imirwano, aho ubu ngubu ngo bari kwegera cyane agace ka Mwenga Centre. Iyi Mwenga Centre urebye ngo barajya kuyisatira bayiganamo, ari nako begera igice cya Kamituga. Iki ni igice, iyi Kamituga izwi cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane. Amakuru atugeraho rero dukura mu baturiye muri ibyo bice, muri iyo teritwari ya Mwenga, bavuga ko abarwanyi ba M23 bageze mu birometero hafi 25 cyangwa 30 uvuye Mwenga Centre, ndetse ngo kuva mu mujyi wa Kamituga ujya aho bari harimo ibirometero 75, n'ahantu bashobora kugenda n'amaguru bari abarwanyi ba M23. Ibi rero bikaba biri gufatwa nk'ikimenyetso k'ibikorwa bya gisirikare bya M23 byose bikomeje kwaguka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba rero ari ibintu none bikomeje kugenda bigaragara yuko bidatinze iyi Mwenga Centre igomba nayo kuvamo rero. Tutarajya mu cyo bivuze, reka turebe abo baturage bo muri aka gace nyine, mu duce twose dusa naho dukikije Mwenga Centre. Bavuga ko guhangana hagati y'ingabo za leta ndetse na M23 bikomeje kugenda bifata intera. Gusa ngo abantu bari guhunga ku bwinshi kubera ubwoba bw'imirwano ishobora kwiyongera mu minsi iri imbere. Hari umuturage avuze yuko ngo buri munsi bari kumva ibintu biturika, ibisasu biremereye cyane,
kandi ngo bakumva ari abarwanyi ngo bafite imbaraga ziteye ubwoba, ngo abenshi ngo bahitamo guhunga mbere y'uko ibintu ngo bikomeza gukara bikaba byanabageraho, ariko ngo urebye muri aka gace umutekano si mwiza. Ni ukuvuga ngo mu nzira zigana Mwenga umutekano ntabwo ari mwiza, nta mutekano uhari kugeza ubu. Rero inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zara muri teritwari ya Mwenga nta makuru baratanga arambuye ku mibereho y'iki gice cyangwa ku biteganyijwe ko imirwano ishobora gukomeza, nubwo igihari kirimo kigenda kivuga nuko kwaguka kw'ibikorwa bya M23 muri kariya gace bishobora guhungabanya cyane imiterere y'umutekano wa Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo M23 bidatinze ishobora kugira gufata aha hantu. Kavuga rero ko ngo hari impungenge z'uko imirwano ishobora kugera mu bice bitari bimenyerewemo intambara, bigatuma ingabo za leta zisubira inyuma cyangwa zigatakaza ibindi birindiro by'ingenzi. Ibi rero biramutse bibaye, abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bice bya Mwenga, Itombwe ndetse n'ahandi bakomeje gutungwa agatoki n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR, bavuga yuko abaturage ngo bakorana na M23 bakayiha amakuru ndetse ngo bakanayaha twirwaneho. Ibi rero ngo bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bibagiraho ingaruka, harimo gutotezwa, harimo kwicwa, kunyagwa imitungo yabo n'ibindi. Ibi kandi ngo birongera ubwoba mu baturage b'Abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda, kuko bakomeza gutakambira inzego mpuzamahanga kugira ngo barebe yuko babatabara, umutekano wabo urageramiwe, umeze nabi. Mu by'ukuri M23 iravansa ijya imbere igana Mwenga centre, ariko abatuye muri kiriya gice bavuga ikinyarwanda bakomeje kugenda babihungabaniramo, niko twabivuga. Reka rero mu gihe dutegereje ko M23 ikuramo Mwenga centre, tubabwire yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane izi nyeshyamba za M23 zaramukiye mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, ubwo ifatanyije na FDLR, ifatanyije na FDNB, ifatanyije na Wazalendo n'abandi. Iyo mirwano rero yaramukiye mu gace ka Kibati gaherereye muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Walikare. Mu busanzwe aha hantu hagenzurwa na M23. Amakuru rero avuga yuko mu gitondo cya kare ngo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bafatanya urugamba na FARDC bagize gutya batera ibirindiro bya M23 bakoresheje intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zoroheje. Umva ko ni imirwano ikomeye cyane kugeza rero ubu ngubu. Ntabwo aka gace ngo urusaku rw'amasasu rusa naho rwaje guhagarara mu gihe izuba ryari ritangiye kuva, ariko bivugwa ko imirwano yatumye urujya n'uruza hagati y'agace ka Kibuwa ndetse na Kashebere ruhagarara. Izo ngizo zikaba ari zimwe mu ngaruka zageze zibaho. Kuri ubu rero bimaze kuba ubwa kane ingabo zo ku ruhande rwa leta zitera M23 hariya muri Kibati, gusa inshuro 3 zose ziheruka byarangiye ari insinzi ya M23. Tukiri kuri M23, reka tunyarukire hariya Igoma. Ejo habaye ikiganiro n'itangazamakuru, ni ikiganiro M23 yamaganye bikomeye ibitangazwa na Kinshasa, bavuga yuko mu bice ngo M23 yafashe hakenewemo ngo ibikorwa by'ubutabazi, ngo abaturage babayeho nabi. Bo babyamaganye bavuga yuko ikibazo nyacyo kiri mu turere tugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, uturere tugenzurwa na AFC M23 nta kibazo cy'ubutabazi bafite. Abaturage bameze neza, baratuje nta kibazo. Hari abayobozi rero bane ba M23 bari muri iyo nama. Reka turebe. Wa mbere ni Fani Kayembe wo mu rwego rushinzwe imari, Chantal Murekatete umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Fredy Ndongozi umujyanama wa Kivu y'Amajyepfo wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, na Lawrence Kanyuka uyu nguyu akaba umuvugizi wa M23. Bakaba baratanze rero raporo bavuga yuko ngo uduce twabohowe na M23 ntabwo nta kibazo dufite, ahubwo ngo ikibazo ngo ni Kinshasa yitwaza imvugo ivuga ngo yuko ari y'ubutabazi muri gahunda yayo bwite ya politike. Kinshasa ngo ikabihimba ikibazo nkana kugira ngo igaragaze ko mu bice bigenzurwa na M23 ngo harimo ibibazo, abaturage bakeneye ubutabazi. Ikavuga rero ko ngo izi mvugo ntabwo zishingiye ku kuri cyangwa ku bintu biri kuri tere cyangwa ku makuru y'ubutabazi ahari. Urumva ngo ukuri kwagenzurwa kukerekana ko ubutabazi bugira kuba bugenewe, hari umutekano ndetse n'urujya n'uruza mu bwisanzure. Ibingibi bikaba bitandukanye n'ibivugwa na leta, nk'uko uyu Chantal yakomeje abyemeza, akavuga yuko imiryango itabara imbabare ikora nta nkomyi mu turere twa Masisi, Rucuru, Rubero ndetse na Nyiragongo, bityo bo basanzwe bafite nuza ibikorwa by'ubutabazi. Ibi ngibi babivuze mu gihe Ubufaransa
ari kimwe mu bihugu birimo kugenda bipushinga biri kuvuga ngo reka dusunike, reka dupuse turebe yuko bakemera ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa, hanyuma hakazajya hagwaho ngo indege z'ubutabazi. Ibintu 23 yavuze yuko izafungura iki kibuga yabishatse, biri byose biri mu maboko yayo, nta muntu n'umwe uteze kuzayitegeka gufungura iki kibuga cya Goma. Byose rero bikaba ari ibintu dukomeje kugenda duhanga amaso tureba ese 23 izagamburuka yemere gufungura iki kibuga cya Goma, nubwo bigaragara ko biri mu ntuza, biri mu nyungu za Kongo, ivuga yuko biri mu nyungu zayo, ariko 23 nayo iti ntabwo dushobora gufungura iki kibuga, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, urwo rwitwazo mufite rw'uko ngo mushaka ngo ibikorwa by'ubutabazi, ntabwo dukeneye ibikorwa by'ubutabazi. Abaturage bariho bameze neza, nta kibazo bafite. Reka rero natwe tudatinze bakunzi bacu tubashimire kandi tubabwire yuko tuza kongera kubana mu nkuru yacu itaha. Kora subscribe tujye twibanira buri munsi. Urakoze, ugire ibihe byiza.